kesi ene ene eye holiday akwabizu na kan was the teacher reto adonku ene ye holiday ene ye boy na no kwafo nyina abaso wabra Black Stars manche ne so bobo mo ho ne yakote ye ho ye ne Uruguay kwam bia so ene ye belodu agum abusu ansaba ko twi ko breman ko bata ya kekesi ene holiday ena ba bia wo bia ne ye ba ne ye dia ba besomo ensam ne dos na poso ne ene ena no kwafo ya bodwa e okofodi abonte so poema ntemu a ye so mani munyama kwan soronko sokra Kanema mpanyi ora John Dramani Mahama wabo akuyafo abaso achiro man Ghana kwampa waman ye kuya no yemfanfa so na abusua wie ntete aboto so mpa fam nsantwefo apono so chesa nurse fo na ka omo hu o komanhia ban ya asabia yesi ehohwe sakoda fufuro bianum ye bekọ no mo yakwa kodi nkomo na Poultry Farmers Association so na ka se wan mo kire se nchakura akosuabo ebekọ so ena wie Black Stars mrante ne gina kono ye ne Uruguay bia so ye beti ye ho ne yakwanim o wiase nyina bobo akansie na ekoso e wo kwata bonten so no abai krache panyina ono wasinfo su enso de ato dwase wom se ho kire wo ma Ghana de na so man panyina do wabomoti ena na adwira hene so mafulani fo nyina won ne se so munim no yo madwene so mu do ma na ntwie no ebegu adwira bonten so a na ntwie ba ko bi o ma ne bebo no so bia no wo mekum na to atwene we na adwira hene won na wode mafulani fo mu wo mayemu abusua wene nsema hodo bia edi kana sare tie ne aboabo ne nyina no yemfa seda ama sompa achade nyame yatom Christmas ye kwakwa ya ye onti ya fa so de eka ho haba mes chance ni malaria fever eto ase de afiri ho ama ho ato papa fido edini ye FIDO Kens ansunie yase abusua nyame yadom afiara bia yewura Canada Japan ne wonsem ebebo akwam abehaba clinic nsunie wose yade ba na tete wo fakoda no ene wonhwe entu asema wo amzafo ye ne ayeso mawie na yabo amalibia bogamene akosuya ajewa kodie boti yen hyase mfamfrie na nan makuafo no so na momano tua se ne ya bodwa ya Ghana fa na nyina ne introdo ene ne ntua asaso ya kuafo a omotempenten kwate ahasuo ebre omomogya ni se beye na me no mienu ya no pipiripi ye benya aduane di asemu no ye bodwa ebo no mabaso wi se kase pa na ekoso ewo poema ntem kropon kofodi abonte so a Ghana mantama hudo ni nyina mo Ghana mansina hudo ni nyina mo no ene bodwa ekuafo ye bu no mabaso na se ne medical catcher no kesepa no ekoso wapoema ntem kofodi abonten so ya mampani na rudanko akufo do wachima pese be maboda oho no mu bia ekuafo hene wo mo ebo na baso ne yenkwae ne yekotie besefo professional konkonsani a oto yankra free apoema ntem kwabna nyako nyene no enkodi nkomo emfa emfree eye apoema ntem na abusia ansa ne ebekwa o mano so ne ye anu akwabna nyako akodi nkomo no apoema ntem minister eyo penny sete champon jumadi eja wono na eje sini naso sa regional minister wadensam kakra tuja honum for the cultivation of nearly all crops, rearing of poultry, livestock in Ghana. The theme for this year's Farmers' Day celebration is accelerating agricultural development through value chain addition. I'm extremely excited about this theme because it shifts our mindset from production towards value addition. In order to achieve this, there has always been a conscious effort in the Eastern region to strengthen our farmer agribusiness linkages by improving the capacity of smallholder farmers to add value to the product, converting their subsistence agriculture to commercial agriculture through the processing of their products in an enviable initiative called the Eastern Commodities Satellite Market. Nana Chairman, Your Excellency, Mr. President, the Eastern region continues to prioritize agriculture by demonstrating a firm commitment to the improvement of the sector by increasing the involvement of women and the youth in agribusiness. This is evident in the region's outstanding performance in the implementation of a number of agricultural flagship programs, i.e. planting for food and jobs, planting for exports and rural development, the rearing for food and jobs, and one district, one factory, to mention a few.
Abusianti we pe mantam so for your set kwame ye champion ne mantam no na afi farmers day no womo agesi womo na so a na obobobo so ne ma hodo a mampani na nadodan kwaku for the frimra uso yese mampani odi agu akwamum ene mfaso a aba edi ama pe mantam ne Ghana made hye enyina na obobo so ne no akiri Agric Minister Dr. Usofri Akoto wono so ekasa kakra. We have already embarked on a field visit to 10 regions this year in the southern and middle Bothen 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 says the performance on the ground and the priorities for policy direction. From our field visits so far, my assessment is that ongoing harvest will be good this year and our food security situation remain strong. The farmers and fishers who we celebrate today have built this security by responding very favorably to the incentives provided by government under the flagship Planting for Food and Jobs. The 5 years, 2017-2021, the government of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has provided nearly 2.5 billion Ghana cedis in subsidies of seeds and fertilizers alone in the food crop sector. Farmers were able to apply these two inputs to produce additional foodstuffs in that period, that is 2017-2021, worth some 48 billion US dollar Ghana cedis at the farm gate. 48 billion Ghana cedis at the farm gate after inputting 2.5 billion US dollars Ghana cedis in the program. This is how capable our farmers have demonstrated their contribution to food security effort of this government. In addition, farmers all over the country have trooped to the office of the district chief executives to collect and plant free of charge over 28 million seedlings of 6 selected tree crops under the Planting for Food and Export and Rural Development PAID program. This program is a policy by which this government seeking to diversify the tree crop subsector to add to the dominant traditional cocoa subsector. These are but two major examples of the strategic role of our farmers in partnering government in our transformational agenda for the people of Ghana. We therefore have great cause to celebrate our farmers and wish them a happy Farmers Day. Abusianti Agric Minister Dr. Usofri Akoto ne yetene kan we eka mampani na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wachaman PSA wabo e Planting for Food and Jobs so ene enchese ahodo a ebo makwa ye tumpon na ye fe na ye krabehwe ana na Agric Minister wo boso kakra no a na o kire sika dodo a mampani na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de akwa Planting for Food and Jobs so ene mfaso a de eba ema omaye abusia yankwa ma no so na yemra asantema say so no ba Kumasi Jubilee Park hona mpedinfo bodja ekuafo e wasante mpedinfo ebu maso ashantere regional minister honorable Simon Osemensa wo bo mabaso na yenua kwamredu ho yene nkodi nkomo kwa mahai Bibia mejoso a bayan nkomo ene ekuafo yino wasante wade de ma
Hana Santa Regional Minister, Ramosan Semensa, yes, na yatisema danko Akufo-Addo nsem kakra etuja Akufo-Addo abonte so kwabna somwe na ebo amane kwabna som aminu abema masomo twetwe na ne tiawa no 38 National Farmers Day baso wa poema international one no sabi panifo pina be betwese mo han magana man panyina na danko Akufo-Addo odo nyanyam kase pa betete na sabi de kana man panyina na danko Akufo-Addo kasa a kire akuafo atimumi antie nsama horo a kana man panyo etudwa no ebi. Massive investments made in the sector attest to this fact. The positive narrative about Ghana's support to the agriculture sector is that, unlike in several other countries, Ghana is better prepared and has demonstrated resilience to the current adversities threatening to destabilize our food system. This has been possible because of the sound pragmatic policies and programs rolled out at the inception of my PhD. Our flagship program, Planting for Food and Jobs, PFJ, with its focus on improving farm productivity through the use of technology on farms, has succeeded in increasing our food security and open up new opportunities for diversifying agricultural exports by promoting 6 tree crops for future substantial foreign exchange earnings. In 2016, government inherited production levels of 1.7 million metric tons of maize and 665,000 metric tons of rice. Under the Planting for Food and Jobs program, maize production reached 3.4 million tons by 2021 and rice to 1.2 million metric tons. The credit must go to our gallant farmers, fishers, and value chain actors who embrace the Planting for Food and Job policy and leverage the opportunities created by the enabling environment for agricultural development. By design, Planting for Food and Jobs program has targeted other sectors under agriculture with promising results. Under its Rearing for Food and Jobs model, some 134,400 birds
and small ruminants were distributed to 1,254 beneficiaries in 2022 alone. In addition, 900,000 broiler-day-old chicks, together with 900 metric tons of feed and vaccine, have been contracted out for supply to farmers next year. Still, under the livestock sector, government has released 15.6 million seeds as payment of compensation to 280 farms affected by the highly pathogenic avian influenza. There is also support for disease surveillance, public awareness creation, capacity building, and the procurement of motorbikes for operational activities to enhance early detection, prevention, and disease management. nti minua Ghana mampanyi Nana Adodan Kwakufuado na te so chechire mu dwumadi ahoro aban ne ba ode gu apono so niti to party for food and jobs ene empono infrastructure di o man Ghana nyesa so chire ma ama ye no ba ye dua ne ye nya no ehwiri ade kosoro sisimpinu ade dunsia mo ba ye ebesi ene ne kase bibia da di sampa na aban de ba ye ne nyama ko de gu apono so na tinya boa ama magana putu atimi atu empon minua so be pie ma wa ha no ma meka se award winners no mo do so yi pa na ohwe enema ahoro nso apanyifo de be cheomo no yehu tractors e wa hanom ene yehu efidie de futufutu masasa ye plan no so yehu bi e wa hanom yehu pickups e wa hanom sanso ene yehu kia akese no yehu bi e wa hanom a ni nyina no eye enema ahoro apanyifo ade be ma akuafo mo bom emoden afi emu asanso de aso mu kuna se ampa mo nya bi fanka ho se na be boa ama man Ghana so ebetimanya bi adi ye betimanya bi awe na efo enko wiase no yetimanya bi da kokosi boni krom akoton anya sikapudo da be boa se na be man Ghana puto so ebetinya fa no to mapa ede fa to be pie mo hade a baka se dwumade na ye fe ama de hia wo man Ghana chichim banche nyina abetwa hia mo hado ma omo nyina ebe boa se na be afi akuafo eda no ebetimi ayesoro ko ye na neguso edi akire no siaka sebo ebreso no ensema woro asofo ni bi keka ni nyina no ye betimi agofidie so amatiefo nyina so etimati na kwabna nsa na meja wa mu akono afi etwa wasum ne omusi na akuafo yene ne ye na national best farmer nukre ni ne ye national best farmer ne de ebesi enne ye tia se ke pelens ne kra no na so ebesi enne nya de a yatimi ahu ti ye twen se brepem no na Ghana mapanyi kasa bia onwa kasa baba bonten edo mudia betudwa kwabna da sepa yenua kwabna nyako ne yeko ne nchen ewo poema ntemu a waboyen amane ne nyina eye ne National Farmers Day na ekoso ne kesepa no ekoso wo poema ntem tikufodua ene yeko ya watu yenkra ede afri ho no na sane akuafo da no ehwo hyehye ne ho dwumadi asebe kwana busua kropo ahodo mu so wan mu ye bisa ebo akuafo abaso na wokọ so me kropo ni mu a Yamane Boni Eric Asari Murphy won na wo hono mu a wo hwe sane ehwo hyehye nyina SB korona ye kwa ma no so na ne Eric akwa kodi nkomo ne bisa ne se aso ahokeka no etesei Murphy ma han Abia awe ya kwosua wai Agosia mo to asoma ye okay Timen kya wada ma twa ho kakra na kasama ye na enti o Matino Yesha ahoke kana tesai ye wo ho Ba agosia ba mo ha emra eye konom primary RC primary school Enna enipa echeche mu ha enya sanketwa yera say me supposed to or ye majority leader in parliament no esa ye aban no ni nyuma wo ye nyina no kandipo da no one na yire ana na hokani ya bo wo pesa omo ye sompan ne ene sompan ma no ene eni efie enum na enipa echeche wa ha etu a yeto eni amamra ekwato no efe anybody to be episode Tanan kan sambodu oye ye ba medicine kan sambodu ne papa yewra o se kwami that's fine e wa ha Mafia ba udo bebrebe ayebu bebrebe Mafia tie me ha na soja adwuma ne ye no Eric Otimenka
Meto kapa. No answer now about this sound common. Farmers Day no who say I know one can say. Right. Farmers Day no echo to Okonum Copra. Now, I know they are Yakobu. But if you go to Abaso, best summer, I am your my friend Francis Asari. I want you to be at your room. Or no, or ye, more pizza, a year, and patre, and a pay, and more of the baby, and more of the paper, and walk your moon, and no, and that. So the municipal assembly board of or your best farmer, and no acting of Bonipa Mako and Kono, Abato Erica on Tia, Ukanabuma, any petu, and a bomb about to say, Kayomuno, Amaba Modding, I was from the municipal assembly. Or Yapania, now take them and you're a master or yes from municipal assembly, no MC, or the Tuda, say a Modima, Apo, our my Ganamuno. And no man, if you're able to, my God, yes, to Kenya BTA. Now, what's that saying? Not people don't say, about modding, say, and Yama, about my Ghana, you understand, any free idea what or no, obey nothing with you. Or the Tuda say, yes, for any answer another damper, so he said, now you'll be a Obekista and Yama, echo my Ghana move. Any or my Mutia, I can be said to say, no, the Modi Monty, I'm not. On the piano, yeah, this is so. If my Ghana, you need a store, say, and never be a year. Yes, you know, and I need actually, I will a Yapramai Arupia, never put your right, never supposed to. I am a majority leader in parliament. Now, I say, Osaya, minister in charge of government business. You're right. I just think the blame. Now, Mammy, Sapura, and then I put and Munyam said, and I papa, company, and Sompa, honorable sentiments about Swami, a leader, and an ordinary and overhead Nipper. I need that, I am some of that, and then I have cost on effort, and Munyam said, Minimum of a candy TV, so I'm almost Jamaican was right, Eddie. Yo, I was here. I want to go near Erica Sir Morphin yet, and Canon now. Now, Erica, now, so I could be and come more. Eric, my high. Hello, I was Yamajoso. I was a queer for Dana to say. Medasi, I will pay him 50 months, Mohan and Yahweh, not in painful, my Indian swan and for more, Yamaminum, Union, Yananum, and Yamaminum, Yapapa, make you for Abastono. Oh, pay more, 50 months, Mohan, be a friend, Joqua, and no. Ewo chufu himan lower densha eno 50 mante mahanoma mpemfo timi ahwe hanomo enso etimi de esi wo se yehwe na yemfambo nananom akuafo a omo ewo hanoma baso a no enya asem keto akwa na ekua ana akosia obebepie mu ewo hanoma ye nike enya asem keto sanse mpemfo a echuchu wuro omo ahwe edi omo ni monyam omo tieti omo chaw mu ahemfo a omo aba eba beta dwumedi echi enya asem keto akwa ade an 50 mante mahanoma nyina aso afo honorable Justina Mary Godasan or no Hanum Bisanso and idea chofo himan lower densha empia nidino any era I recumbrube or non so ewa Hanum bi ono Korea Sanso deputy minister for idea labor any employment relations no on an employment and labor relations no ewa Hanum bia and no enya sem keto akra Sanso and agric director no 50 mante mo anuma nidin any Dr. Peter Omega umunyina wa Hanuma empemfo chuchu a omokeka ho no enya asem keto akwa be pie mu dwo kwa zongo hanom a omo school park hanom de akosia peni be hwe e wa hanom na ohwe nyoma mpemfo timi ahwe edi esum park iso ede babebo nananom akuafo abaso enya asem keto akwa ne a oje tricycle abobo ya ebi eje ne a oje ensekan ne a oje bicycles ade a source fans ibi yenuanom a mayo mokọ puibi omunyina ejiji bi no enya asem keto akwa nti nyoma ye che no hanom no eno nya asem keto akra nti ye
maame no mo ekuafo mo ha no mo a ye bebo mabaso no de ha no ma ye nikeni kana ne nyina mu no kra na yade ampemfo timi ahwe asanso eyesi wono mo se endei no omo esa mo de dwumadi afoforo esi wono mo omo hwe se ekuafo mo ha no na endei no ne wa wodo eye no bai bi etise plantain sanso ena ye bode nyina ne a odo nyina no ode beba ha no wono a etunton kube no mo de ba ha no ma ba beton mbre kra dwumadi ne koso no bia nso hu nso ne a nso ye sekueni no nso ye na enika sema no ha no ma endei ne ate a eno echen so kra emra ade amfifi mantem so afo honorable Justina Asan Marigold o kasa no chirema ade ndei no ade Ghana aban mfifi mantem anom no ye de yentoma aka ba kire Korea dwumeko bia ne din na ene koeka omo de ye yentoma aka ba kire won ho a omo bo ama ye nananom akuafo omo do emo no omo eboa won ama omane no omo nso etimi adomo na emo na ye do na nyasem ketwa akua ye betimi etimi ahwe de ahwe Ghana nyina ene no samo no ye beto no central rice into central rice obebi a na ese fifi mantem an magana ya ana ye ya de entina no ene ni kasem kakra ene ne yate e won fifi mantem han ma na ese ye nanom akuafo a omo fifi mantem han mo bo mo ho modern ye pan no nyasem ketwa nti ba we pie mo e wo hanom de hanom ye nikeni ka eno nyasem ketwa kra nti so bisa ya akosia na sa bepe ene tie e wo dwokwa no e wo twufu heman lower den tra no won fifi mantem han ma ye na 38 Farmers Day celebration and ekoso Ghana fane nyina no mfifi mantem hanom nso yenso ye de no to dwa e wo dwokwa hanom Eric Moni wa mani abo abusia mani boni Eric anan ana yatene kana sasem ya hono nam so ama kanema panyi ora John Dramani Mahama wono so abo akuafo no mabaso yie papa na wachire mu se wo mai bia betumpon a ayana fakase no agina kuya so anam so mo ka de akire Ghana ban titiriu mampanye na adro se won hwe se kuya adwuma no wo betumi apagam titiro ne bremu odin se yesa anuoma hodo a ye no ma Ghana mu ne ye betumi ahyem kena ye bepagam ne yakanya muo na aboa madodo no a yetumi de konkrofo amamanso no atumi adoso pa wasese kwaba ne sa no a akuafo betumi anya hosepe anya okeka pi no atumi aye adwuma na mom se ye se kokwasa afibia ye bo won mabaso na ye gya ne tra sa no a anhwa ye kua adwuma no ebesan so ate ade akofom biem na sasem ya hona busua egusuada ya ye wakua ho nsensem na meka sai Poultry Farmers Association of Ghana won mo so abamonten so na won mo bae a won ma sem mo ka ye tiawa se nyame ya dom aburo nyayi a abusua ya sim ya ya sase a ye die ye enkosua bo e ba be kwosoro na sane wo mo de no mo calculate no abusua gya nyasem keto akora se ye wo mo ahodo de wo mo to dre nketenkete no wo mo ye virgin nkokọ wo mo no de ne ye nketenkete ye wono no bo won mo to akase no so ye wono so bo na ho ne ho so bo nko enti firi nyame ya dom ne ya akoro no se wo kwaso akoto kosua na akọ na ne bo ne kwosoro e ma ne nyonwo pi na president Adema Ashanti Regional Poultry Farmers Association Dr. Boris Beidu Boris B wano na yenne kasa ya na no pe wade ache bia dwumade so wo cheche mo pi no ade ntia ene kosua bo ene so kosoro one feed kono mbiti no enwa na ekoto kisi ntino so twikusia no price no too much o fa ba no boka na o ma se feed the board se koni so ya bo ni protein bo ankasa chairman of me ade ba enya sam ketwa chese ahuchire no a esi se ya hanko yetime esi food security general je fachi ni kusia no esi yesa e dey teach price share the babon ti prices a man price of farm data on being free for no afei no mo de o margin o lorry petition no ma ton ama Ghana for wa we farm price e de tuga ama sabi yemi no ma no e tibia we ku tibia yemi ba no de kakrato so farm price of kakrato so so many young one enye yemi ba no ton kusia no enye no 40 no anka ye tare se some community common at least cares ka ho o margin ni ade kan we ne se de wo se be interest ni ade sia ko ye na interest 40%. Now fees no ye di o ga kan na za bi 55 for crowd ba na so what and I'm almost 55 na ko di eko obi for so twaso na ko di twaso e kwa ku yes se de wo kanwa wo chi kusia no so no na kan is also the 2 cities 50 pesos 2 cities 50 pesos and
crowd is the crowd of the cities, of Chikusaba. I don't say, Yahweh, one night Chikusia, one night Tokusia, poultry farmer said the word they want so. War young and European forms global recession, which you know you who say, and none of far back from the Yanusian campaign. They moved to the baby up in all three farmers who saw Ghana, yet you compromise feed. She could get feed the other amount of color and say quality, not one, it's more fresh but better. And you see the same Madame, and you never you could go. Dr. Boris Bedu wano aya santemante mu panyipa Poultry Farmers Association wadi wonom animu. Abusiana ni afenu abeka enho ye ka mo se Sompa 93.1 FM. Ya prem to breka se na nsam ye gusu a ye tutu na srani abasa edwudwamu ede emamo no sa wotienka osunyane ne mpotemu a aye Sompa 98.9 FM. Sompa 98.9 FM atwenche no nsusu fa beka enho wa bra egusu a ye beka se na mamo no ye bedwudwama dia mamo wa bra wo de fa Sompa 93.1 FM so Facebook and Sompa TV ewo YouTube yento aso ne yemfa mo free kwayo ho nsensem ne yemfa mo kwa pom dinomo na yenko menhia aban ayasabia abusuafo ayamoni musam deda se opening pa oda national service ya no wasantema say ekoho foku nurse fo a wo mo hade ya ne baba ya oye doctor ni yesu akwa akotwere durubone e de am obisi yemfa man na nurse ni no etenetene no wo se kwan nurse ni fa so tenetene ne baba ya no a wo ye doctor na mfa kwan papa so ntene nurse fo no so bo a wo se abonye se bi epete so dem wo mu a ya na nya asem keto na so ma nurse fo no e ba bonte be kantam edin sese se mampeni na nadodan kwa kufu ado ampam owura Alex Opoku Mensa ama na mfiri national service ono mu a enne wo mo enkwa adwuma ampeni ampom de ose ayo abusuya okomenhia ban ya sabia hono mu hwe sa akoda foforo bi enum yenuaba afiaje wa akode ho yenkodi nkomo afia ma han Major Subaga boy nkomo ona wo menhia government hospital sisia no kre senne nurse fo ni midwife fo yi wo mo amadwuma mpa Boga me da se papa said I would mu na say national service scheme boss Alex Opoku Free neba LC Opoku Free ni nurse ni a the friend is na boche enya no baba ya ema NSS boss yi etwa abaya ipasa ma nurse fo bofu say mampeni na nado danko akufado ampam national service scheme boss a enya de omo so omba be ya adwuma eya no kratro do say de okan ye no nurse fo a omo menhia government hospital omo de omo kuku ni omo kaka nyina egu ho say enkosi say omampani na nado danko akufado bepam national service scheme boss no de enya de omo beba ha ababe ya adwuma na me wa hanum sisi anum patients bebre wa hanum say omo abasa omba be ja yarehye na mmom no ye hye omo bibusa doctor ba ko say enti no patients omo wa hanum say ebi mo nyenyem ebi mo so eyare omo ba ha say omo eba be ja yarehye no omo be ko fie saa na o chem say o da bi nurses ni midwives pe na sam radio omo ko strike na doctors and pharmacists omo wa hanum say de omo bo adwuma enti omo na ehwe ayarefo asabi omo wo menhia aban ayaresabia enti no ayarefo omo wa hanum say de omo nyina ye hwe omo kama enam so ema me ne ayarefo ni bi etwetwe nkomo na mibu so omo say enti ya no kratro do say na doctor for ka say nurses for no mom na cost strike ne midwives na cost strike ne mom no mo doctors ne de omo ye omo afamu die enti no me pese me hu se omo ba ye ni ahye omo ana omo se an ya hye omo a omo no mpokra ya hye se onko no nko ye lab no san fa na results ni san bra back enti no de ekoso e wo menhia ban ya sabia sia eno no a doctors for no omo ha no se na omo sam radio omo e hya yare fo a omo ha no ni apemfo omo ha no na ifia ya tete se wo mo kra ya ji o mato hospital ho no mo kra no doctors na shasia by force wo mu yi binu ma omo ekofie if say so mo gigeje wo mo to ono mo a nurses no ene midwives na wo so mo tena ho ehwe wo mo nya doctors nti ya tete ya say omo dada ho no ma ya gigeje wo ma to ono mo kra no o ma start here by force wo mo eyi bi se wo mo enkofie no so no ohun se bibi se ekoso wo menhia ho
no cranim ni me be pie mo hanom de bibia san kɔ so me hu sɛ ɔyarefo bi ahyɛ ne sɛ kyenkyena wɔnkɔ anasɛ pemfo bi ejojo ne sɛ kyenkyena wɔnkɔ na nurses ne midwife ni ha ne mom nkyeremu a doctor ni na bisi ne so de ma me ne sɛ ɔpemfo bi ba ha sei na sɛ ɔma ho ɔdi ntimi a ɔmo bɛhyɛ ne sɛ ɔnkɔ baabi foforo na mom no sɛ ɔma ho ɔdi betimi di a ɔmo bɛhyɛ ne pɛpɛɛpɛ ɛwɔ ne kwan so Momo yari a ewie yo ma ba mensia government hospitals no doctors no wo ho a wo mo hye wo mo ho doctors no wa ha obe pie mu ha no mo hyehyɛ mo uniform a omo ha no se omo ye adwuma na ayarefo a omo ha no se so omo di life so kama obia o time so na se doctor no bo na ayi ni mu a obewuram na kyese de o se oye bia lab na se okoya na sa de aba na mo no mo se bin omo so no mo ntimi na se eye midwife adwuma ana se nurse adwuma omo be ma wakɔ be foforo yo if you da se why one aka no don for you adom adwumre na wasa de abre ye da se pa abusua ye nua ba afia eji wakɔde ene ekɔ ne nkyɛn ɛwɔ manhyia aban ya sabia ye no akɔakɔdi nkomoyi nti a nurse fo no ade a omo ka kire mampani na nado dan kwakufa do se wonye emo makomanto omo yemu a mampani anye no ene nam so mastra omo de eye atuate we strike no ahyehye so o manhia ban ya sabia no mo nsem nyina ene se mampani na nado dan kwakufa do penimpa oda national service ano wasantema sei Alex Opoku Mensa okofo kofo kwa nesefo a omo manhia government hospital se ne baba ya wo ye dokota wakotwere du fun e de ama obi ene omo tene no wo se kwa fa so tene ne ba na ntiriye itodo na sim pam akodi wo matam general asefo kra no mo kra de na musua ye bebia keye nyina ne ade a omo ka che mampani se papa no enye suspension no mo hwese mampani be suspend no ne mum wo so yinadi if you want to so fata so ye kendifo e wo omayimo eno na aban na anya na sifo echiche ye ntete akra kire se so odon for ya dom na ekwa kosi Benada Tuesday na se aban enyi owura Alex Opoku Mensa edia nese se wo asantema se nyina se ye konfonochi aban ya sabia se eye suntreso aban ya sabia se eya agogo bebia omo aduomo niam begu fom no ma akwakotenetere fiefi so mfi se emperimfo amu wonum abusia ye hweso Penny Jones afri ya nto a wo ye penimpa wo da registered Nurses Association of Ghana no yene no bekwa kodi nkomo na yebusa se asade we omo eya mana tra so dudu ana abuso egusu a twato ahoma no se ye betumi nsabetimi aka no yene no adi enkomo wonya maye yebeto aso aba I was ya to ansam no so na watchme ansantam na churchfo a won mo chode e colleges of education one more tier tua e wo ban no so na one more tier ni mu no ancha ani na anu bia e na ba se e was adesuafo no one so tworo nhwehwe enti timetable a one more de ba ye no e na adesuafo no yes nyame adma wo kina de yire so pa so me kira nra enya de a won ba tworo nhwehwe ne atworo ni kina na anra wia yakase bomu na busuamote ho nsem bebrebe ya na adesuafo no kira se enioma ba ku mienu miensa bi wo mukro mo courses no anase programs a wodra one more year no dodro no ho no ma one more anwie papa enti se enei one more churchfo no asa den so hweba so mo ntwera na one more nshadante ase bia yie na ya tete bibi se nei adesuafo no de krata akwa akoma mpanyimfo na krata no mde koye ne semu nsam te sei ya kwone ne churchfo panyi de ma Teacher Training Association of Ghana ora Musa Sumaila akwa kodi enkomo Musa na pom ya de Hello Musa mo Hello Enu memboko me ba chonyame adom na mo so e Erade adom ye ho ye pa ayo tete bibi semu de krata bia akwa akoma mpanyimfo madaroma emu nsam te sei no kwa meje brand machia mo no machia etifo me sanso achia teacher trainees more 46 College of Education in Enokwe MZNRA is started doing and come off the SEC and I said the ECO College of Education as far as mid-sem and end of semester examinations now I was students our more campus actually air concerned now and no yeah throw letters and I say you throw kata the command paying for actually the intia any say yama yeah for no and I say a teacher for more identity no eternal exams no yinya moye every two affiliate universities
University of Education and University for Development Studies UDS. Na aka UCC, KNUST any Legon. Na yugusu ayene omo edidi enkomo hanasi eni omo edi nkita oswo na yahwe se adesrede dia koto mani no beja to because for 5 weeks now ya cheche for no akọ strike na out of the 5 weeks no obibisa se education for more identity no dey no masua aye pese em omo kotena se ekotro exams na ekoba no se omatro exams na naso omatro exams no na results ba no ma failing so a ombesanso akotu eska asa ekotro research na yensu akoye mpanyumfo eda asuafo ya no yetena ase edwene ho ekwachi ni hu se da bi se omatro exams na emwa ti yanka se ma directive se students no mo bi antro quiz no kra anase examination end of semester examination na akofa insuranso boni IMPP apa se ano ayadisuafo ne bi na atro krata amana ba besi moso meboa no kre ye nkrata ya tro no ye nyina so efri adisuafo na nkasa mpanyufo aye SRCs no eho omankasa etro petitions colleges omo affiliated to UCC edion petition by colleges omo affiliated to Legon edion petition aba any other ones omaka no munyina de petitions na ba na petitions omo de aba no nyina no sounded the same words and I said the same reasons are omo pese on better exams no tie no ne yenso ye dia ye nyina so yenso ye gina so atro krata de akoma mpanyufo Enzesi no mo hwede na afri mpanyimfo sanse yaka no ebra no kwa na ekọ ana akwakoba ne se no achechefo so ate atwia no yire adesuafo bekọ atia mo pa anyambia no mo hwede na de afri mpanyimfo sane ne kire ya wo metu ho na mode amamo. All right say ye beka ya na sen sitak e de letter ba say ombeko strike omone aban na so omone labor front no ewo enkomo bi o so mudi na aban no enya emma omumuaye anase omunya ensi eginaye bia wo sanse munimu eno nti still no omoda so strike na say your teacher for e strike dia then yintimi nko class. That is why we are saying the yintimi enter exams and anase school for yintimi enter exams no nti no anymore ya de dia ye de ma empenyufo nza one sitak for strike na mo hwe na omo ne omo ntenase na nkomo bi e wo so mudi anase agreement e wo so mo reach bia no animu ya mo hwe na mo reach na yenya teacher for ne back to the classroom na academic works and so and continue from there. It is say no krata no ko ya na nyambia ebra bi da so na samo hwe ni mu akwakosi brebi sampanyimfo nyimu ano. Right, krata na ye choko ene de basically no about exams na omo pese adisuafo ne tro no eno no ne mo ma de stress omo break akra na yentwen ema teacher for ne mra be engage omo because courses ni bi ho no ma wankasa wuntimi international insua and adisuafo omo identity enye just mere students keke omo ye adisuafo a omo identity aba be kira amanfo adenti adekire no anase adisua wo so musua ema omo ba be professional and quality teachers no so manya neze we don't know what we are trying to come up with as far as the training of teachers are concerned in the country. Intina yama timeline say ye momu kusimre say nemu ye hwese ni mu ye nti ena me no ka say nso ye say through letters e de akoma GTech and the Ministry of Education through Prenkoff say omo hwe na sa issues of CTAG na ni mu ye omo hwe na omo resolve ma ye na in the coming days yenya a teacher for no back to the classroom no metric students na dey yo amusama na wasana asem ye bedi a kire ne ahweba bia bekwa kwasiwai abusia wari aye Musa Sumaila wano aye churchofo panyi Edema Teacher Training Association of Ghana one mokrata ahodo bia ba bedi one monsam ene de wo so twode akokoma panyifo no enwo nkomobo ene ekodi abusia yensa nko echi ene enko ama no so ne opani Jones free anto nkodi nkoma nurse fu strike ya o menshi aban ya sabia ya no mo kyerese mamperi na nadoda nko akufo do enyi opani Alex Opoku mense de anyesa o mo de o mo ne megu ho no mo nko adwuma ampani ampa ene o ma ko strike ama ye ntete ene sa manfo akwakodi nsenseme o menshia government hospital no yenkudi nkomo Jones my hey Jones my hey me Jones minia me gini sempom ye
Yaminti, yeah, or boy who manga cracker. Yeah, the radia say. Na Jones, asemi mo ya de kwetire dudu. Nipa ba akufo nti. Na Ghana fo nyina. Yenko huna manesa de. Asemo ya de kwetire dudu ana. Oh, minia, yamfan kwetire. Yamfan kwetire na yebesre se mpenimfo mine okase kra your meeting bebre koso mpenimfo bebre can be a stakeholders and then as for can and send bebre into meeting koso ebia na BBC but yamfan kwetire and the person what ya say and you're right say obi a post a cop a jumam for assault will be coaching a tabia did not tell can some for profession won't study or can you know into one idea but no cre ya na mo ya adwene wanya de enya ne kwa so no se utimi free wo national service simple kra no enya national service boss na wo ya wo se sa oniam free ufie so obi atene wo ba enti wo ntia se enti wo ne kwa kokon e wo na dwuma wanya de nyina Ghana fo nyina ya condemn no yenhwe se mo yen soso no mi ametimi ba bi agya se yare na me ba mo aboa mi a wo so ono no ho abufo enti no wo de ba babiri mi kro ama mawu Jones and then I say munya botre na ye ni take go the meeting nya assurance kai mo duro se ye be yin dia obati en kan nyumre o de nya botre obati en kan nyumre we met him on Ken, you manage to say, or don't for your Mencosia, you know, be a betia sempa, Obaqua, you call of striking. You meeting, I am penning for bear, and penning for bear. Oh, say meeting you, who grant I know Mamma to move, and she said, assurance to say you will book a diama, dear. Obatienka. It is a Yanina Didia Montazie. Oh, so as you did, you and the money yesterday. No, sense say, when fan said you're suspended, no, you see the Bosumi Shim, and can't turn crown up some and so. Nasa Bibia and Sia, Nanny, and your name penning forward meeting Mrs. Sia, and who said, when you about Kukua Jando, after the Tina. You say me ku akuade Sompa de no say adwuma ya senti no be di nkomo enti yegusu di nkomo no ano e na wa frɛ me enti nkomo no so na me tim na me tie enti me nya ade bi mu kura okay enti mu wie meeting na mbe call you of strike no I mean to me Canada what you buy you no Party Jones, would you? Yabasa Bania Titi Bisa, I said, what dia Kakrasa, 70 by no Ghana Health Service in Penifo and Fimo, Ministry of Health for Crown, Fakra, Tabia, Ma, Obia, Mekashi, I say, ye jam, Massam de Mama, say, Monamonia Massam, ye no cresse, no Mudisa. Oh, I know the mechanic prince and I no correct, but you see, I know, and can take what the spray what have. Say, Ubina, or Poy, come forward with you or her. And can nurse for best story. I can be Ebia the Paprocran nurse and get better. And so be a banner or Becabia, Obia McCabe crab while Junior Doctors Association, Becabia, Dumbaka, and so what Dr. Nan you say, Dr. Nan you say, yes, we are Dr. Nan. Inti, the best friend say. Ghana has something for Minister of Health for and you need to go out. But the person said, meet me here, you know. I feel you, my friend, you will be meeting him. It's a real meeting, no, yeah. Your way of putting in the Bible. Jones had us any a chairman more meeting and you basically be a best about now, so why? Made us, Yamin I was your Penny Jones, a 3-year Anto, Ghana Registered Nurses and Midwives Association, Penny Pabako, and then in a Kukudin Komono Krana, Oba Santimantamasia, where President Eda Womano, and then in a Kukudin Komono, meeting and Penifobia Bem, a meeting Ecoso, Empire, and ye did teach this Akomabe Toyem, na and Nenko Sidie, no more striking or more action Edia Sensei, Yina Wisunia Hunchesika Cramre Yaba, and 70 Pia Ketchery, ye de P. Muswewie.
Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Any insihu kakra bipe. Entifa wu Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untieska ansia ma obesia. Ekwaya befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Abusia sama makwa babio ba Sompa 93.1 FM ya prem to breka sieso abusia fo yento ansam no soma mo na ja yemfa mo konsam fufuru me na mo no tua se enne awie no miensa Black Star samrantie no ejina kono ye ne Uruguay Suarez ne nkrofo no ene ye de feso ne nyina ye wiase nyina bobo akansi a ekoso e wo kata bonten so ene ye hwe ne mu se enne se Black Star samrantie ne tibi dinkunimu a ne ye tie ho a kwasi brone kan se 116th stage no na kesi ya qualify kwa kuduru ho no mu a ye hwe ne mu se Brazil no ene hwa no mu nyina no ye be hye omo no yakwa kwaji kruwa no na busuya ene Black Stars gina kunu ya tie si dwom ya tie si montene so ene amanfo edidi nkomo kakra abusa wo no mu se ene awia no me yensen ede ena yenhwe animu ye ne eye supporters ne bi ene Ghana ma de hye binom edi nkomo ewo eye kumase edum yenkotie wo mu moral no osoro and players na so a ye de omo start ball no like previous years in year we there different because you vim say Ghana benya 6 points there 3 points there aka there 3 points by all means we are going to qualify the game inshallah. Say I am by but I am by say Black Stars very unique but you did say bit my baby 2-1 I'm here unity no say very unique na kroma there because the last almost say any day by am I here for house empire near for so see the Black Star players ye ni abre match with mama fan say any revenge my yeah supporters say wa bontin there Suarez kwan bia so mo yiri free match na win match no since South Africa they don't feed that Suarez ya mini ni papa into me slow man salute when you free game mu ma the media me Ghana ni the Bible say kasampa e ma ho no nyankopon ye ma the Ghana Black Star na e be win 2-0 and they say Black Star we need 3 goals by nil. No, I did just send a Black Star baby. Yes, 3. One year, one. Ready here, mobile. If they 2-1. Team ni na jina kudusu on a bobo ni. The woman go full time. Abusianti we enua ba mama ya Grace ya dum Grace na tisi kumase dumwa wona Ghana mranche ne maba wa bi no modi nkomo mo chese ye Ghana de bibia ya da nyame o bibia ya da nyame be kire man se ye kwan na nya ye bompaye edie kom na dia ye bompaye eduma ne nko ya ye bompaye ye bibia ko ye mpaebo nyame be kire man ene Black Stars mranche ejina kono ye ne Uruguay ene de fesu wiase nyina boba kensi ye koso ewo kata bonten so ko bisu ne kan wose kwata ene di bom kwa bia so ye bedin kunim abusi antwa kase no so ne mfam nko adwura bonten so na eye adwura hene bema osai hwede ya wotoso mienu eno de won ne mu apie e de akwama mfuranifo no se so munim no maso mafoforo a enya adwura o nya dwura kra no mo de na ntwe na ba begu onum abese wo mu mfudie Ghana so ye buro nyina eye dwura ene ye do no itisi ye makwan ama mfuranifo yi e de ntwe na kwa gugu onum a ana de sanse bi twa wabra no ne eye pambo kwisia no mo twe no de won e ma mfuranifo no bema osewi ya na fulanifo edum ye kum police de baba enye asentene ye pe kwan ya be fa so bebo
sane mani nyina ntwe no omdi free esrem ne ade ba rono ne ade ne die enti ya wiata so say ya sase we so de afi we no ye mpese na ntwe bia betra yo na ye hyemra e wa ha se mpese be hu na ntwe bia wo akura bia ase ase se na ntwe wo akura ase no ye no wo bi ka wa ha ye beba ho bekum mu ano mpese ye ne fulani ni bia betra so ntwe na monte ni ye se ye nua no fulani fo no wo mo de nnuane na ntwe no ba wo mo nya bedura na sane no e hyase wo se ye twa fulani fo ko ka kwan e wo memna so number 2 e ko nya me be kire police ni a won she police ni atale e di moto twam o moto twam na ko wo se sa fulani fo na yesa no wo mo tete memna so number 1 number 2 nya me be kire ebuom kra e ni twatwa ti odi kra na o memna so number 2 wa meka ne kra nche ye efa fulani fo ho ntino ene onka ye ho biem so odi kro na me 2 no example actually more di kro fo mo jira ye be free ha ko yi odi kro bi a betisi na ntue wo mpeso ase no o se 2 ni baba ko sana so se be wutu enye de o se no answer wo charge mobile phone eye ma na wutu plug na sana te o se mo ko mo kro mo akire no sa mo tune mo man fo nkodu ne kre ba ko nkoji sika nche oboto o se ma na ntue fo fulani fo no enkoje nkrofo yire no nkoto mo na agent na mo ti kro mo ha mo kra na ntue fo mo ba kro mo ha kro no enya modia asase no enya modia je sika kakra mo beje fro mo ho ana na ntue kakra mo je fro mo nti o se mo be say you kro amaye na ntue na astarte ba ne no wo mo ba no o se ya mo fa so mo ba ye no pasa kwa na so mo abusiana na dwira hine perma osewede ne yete ne nka ntie no mudanti no ya mamfura nifo no ensese na ntue meguye kro ma sei emese kro no saa nti oka kiro mu prenye prefa se so munim no munim no ma foforo no a na no yate se posini mfura nifo akwakobo ne tu akunu no hwe no ma mfa saa de na makro mo no mo no de na ntue ba akokora ne betwa ne so no obekunu afini kro mo no abra wonte no ma mfura nifo emagi ne kro mo so ema emese no abusia haba mecha no ane ya kan fodi amawo kone koto bi na malaria ne nyina nkɔ wanum ebete wan am wotumi adidi kama menstrual pain no a hawo no oda na dwa wontumi na stomach ulcer typhoid fever ne nyina haba mecha eboa to asie ma hoto committee haba na wie kona keba dani haba epidank on sabeka bi anasa frɛ open do motua 0257 533-424 0257 533-424 and 0549-421-234 edini ya FIDO ebusuya kame ho ani nyina yemo bo star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na se wodam fido no hwe de hia na sa o Android phone yi kono kwa download free Google Play Store ho fido app na bebo papa de be de nka abosia na baba 200 Ghana cedis afa free ho 3000 brim na sa wodam wona wo kro no bro nya wo bedi pa no wadi niye hye no so fido fo ye ne agent wo ba bia ebiem fido mfra won kan kire wo sema ye sika na ya hwe ma wo sika wo bia ne won mo yesa ana fe so fido Woman customers were baby and Tabusia no washan nso. The omuwa aya star 711 star 999 hash. And to be a front or catch us with feeder share ya a yantro and watch my positive channel. Cans are Yami had my fear be a baba quemu and we are no me no quacanomi and sa. Yera Canada Japan, not for Nabaja Tammy. One was one more can one Sompa. Actually, one crowd your mama and Simon who say yes, over the modern was any pa. If you had a beada, you rock Canada, Japan, and one Sompa, a babacans are Sompa 0.1. I'll be her back clinic in Sweeney, Dr. Bay. What ton of supper trap a new site or Babata Junction, no. Ebusiama, and I'm more to an Ashokopa, Ayarasa, a free honum. Second cell, Ninata was shedding Wujuma, as of Phyllis or de point, candidates as Ninata was shopper. For your home on 0243 345 392 and 0506 460208. Sompa chadie. I was Yamosumi Yasimi. A Visiani Yankamo Browa. Wamusu didie. Yama one munina be niwate. Na enya de. Yasamo and 1 milo gesh yadio biada. Fabre yanasa yesikansua. Adaro my number in ye a mobile money. 0598 559 802 0598
559802 edi ababa no Tarawan Media Limited anasa Blizzard Foster adaro maya no ahye no nso yasra mu MCL for munyi die mu de abato so ni free so wai aha na menka de kita mi anasa wo mo anwa milo gesia ane de ukaka ho bia no adaro ma besa wo frɛ ye ne ebaje nso a eno so ahoma ne nie 0249 942 842 0249 942-842 adaro mama esi asisu bio sa wo mo anwa entade milo gesia ende akaka ho na opese ye babaji a ahoma no ye 0249 942 842 0249 942 842 Boma point. I was saying, we saw na area in somewhere, ye boaboa no, de best sumo no, yen famo NC. Yan shaniamo bomb messages in a soka crabbing for mamo, na fe yen soso, ema rocky DJ, emesum, Ebeneza ofosu, or say Sompa news all the way. Ye da say, Evans any no boasi tutuka or say, and area Black Stars and Rantier no, ejina kono, no say chediampo yan crumpon say, hey, lack no one fan no me, Nenchia and Comada. Hine bosome frɛ ho constituency na asafo agye Francis Kaswada tusu wɔse ɔman na nakuafo nyina mo da wonum ase wɔmo na ekrukra ya ebesi ene Evans enembio na nakuamo aboaten Ablekuma Central wɔse aka Dr. Mahmoud Baumia eba wɔse ene special birthday edema Mrs. Rabna Christian ana na be Christiana na wan fan na nama na be yewi ni nyina esi hwa ono soso ne de enenom abusiafo emfansi na yen soso ema rocky DJ soso emesum aseda enkoma yesemfo penny asante ebo a Benedict aso penny kwaku wona sansem no nyina ma yen ma ba bia wo bia no yetimi ba ye ababesomo kuku a Veronica wono ene tena fidie na chi ejinchim fidie no ede ema yen aseda nkoma Sompa FM newsroom Kumase ene Sompa FM newsroom sunyan yesoso ebedi pa wie yi ebesomo holiday nyina achi asante ebu aka yesim ma yebeye adwuma somo item 13 opowompo yesore ya ye koje ya Christmas ye koda Miridi ya bo malibi abo gawe mene akosia ejewa kodi abwati wati Ghana qualified ya memo holiday obwa Ghana qualified ya ohuze moya dinti we ya so da bon ka 20 minutes bi As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit,